Udruženje građana Jadovnik Oaza netaknute prirode postoji pola decenije. Najviše rada i energije članovi su uložili u održavanje hranilišta za beloglave supove na Kašanu, koje je kasnije postalo i svratište za medvede i vukove. Upravo snimci sa hranilišta, koji su se od prošle godine počeli širiti društvenim mrežama, doprineli su da udruženje izađe iz lokalnih okvira i postane prepoznatljivo u celoj Srbiji, a i šire. Kamera koja je snimila ovog medveda dok obigrava oko hranilice sa kukuruzom pre nekoliko dana je nastradala. Postala je plen najveće grabljivice koja nastanjuje Jadovnik i ove prostore, čoveka. Mi se od 2012. godine bavimo zaštitom životne sredine na Jadovniku, imamo registrovano hranilište na državnom zemljištu, imamo sve papire, znači to nije nikako divlje hranilište, to je sve zaštićeno od države i znači mi to već dugo godina radimo. Prošle godine se isto desio slučaj kada su nam slomili kameru, ali prošle godine su te kamere bile malo slabijeg intenziteta i nisu bile baš dobra rezolucija, ali mi smo ove godine postavili i uložili smo mnogo para u nove kamere i u novi video nadzor sa visokom rezolucijom i postavili smo dosta drugih kamera. I pre nekoliko dana opet smo vidjeli, uočili da nam je neko slomio i tu drugu kameru. Znači, ipak ima ljudi kojima to smeta što mi radimo, ne znam zašto i ne znam kako. Ne postoji sumnja da je u pitanju ljudski faktor. Tragovi i način kako je kamera uništena ukazuju na čoveka. A i jadovnički medvedi su već odavno u zimskom snu. Trenutno je jedna slomljena, iskidani su i kablovi, dovodna struja i sve. Pošto je to išlo pod zemljom, znači oni su iskidali onaj deo koji je išao uz drvo gore do kamere, znači počupali su i vidi se tačno kako je kamera udarena i slomljena. Znači mi smo obavestili policiju i prošle godine i ove godine. Znači mi ne sumnjamo ni na koga, to je do policije da utvrdi ko je uradio i šta je, ali imamo izvore iz policije da će to biti krivično delo. I nadamo se da će oni naći i rešiti. U udruženju se nadaju u otkrivanju vinovnika ovog nedela i zbog toga što kamera koja je uništena nije jedina instalirana na Kašanu. Gore postoji 5 kamera koje su trenutno u funkciji, koje snimaju glavnu hranilicu gdje dolaze i beloglavi supovi, gdje dolazi i mrki medved danju, a ova kamera što je slomljena, ona je snimala noću hranilicu gdje se samo iznosi kukuruz za medveda. Dok prođu ovi mrazevi ništa ne možemo raditi, tako da će hranilica za medveda ostati nepokrivena zbog nekih ljudi kojima je to smetalo. Sama kamera vredi više od 150 €, a morat će se raditi i nove instalacije. Više od štete članove udruženja pogađa zla namera počinioca, jer nema drugog razloga za uništenje ove opreme. Osim ako nekome nije zatrebao kukuruz iz hranilice, namenjen jadovničkim medvedima.